لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك يا منان يا ديان. Fatima! Evo me, babo! Selam alejkum, kćeri. Alejkum salam, babo, šta ima? Otkud ti? Ma ništa, evo malo sam navratio da te obiđem. Čuvaš li krave? Čuvam. Mine su krave. Tu su. Šta ima kod kuće? Ništa, mama radi nešto po kući. Ja sam čuo jednu lijepu priču, pa sam došao da ti je ispričam. Bujrum, babo. Pričaj. Priča se zove Dijete, koza i ranjenik. Ova priča ispričana je u Palestini u vrijeme krstaških ratova, kada su krstaši iz evropskih zemalja napadali islam i muslimane Palestine. U njoj je tada živjela mala siromašna porodica, majka i njen sin jedinac. Krstaši su nam uzeli sve osim ove koze, reče majka sinu. Pa te molim, sine moj, dobro je čuvaj, jer je ona sve što imamo. Dječak odvede kozu na zeleni pašnjak. Ostavi je da pase i sjede u hladovinu jednoga drveta. Gledao ju je i rekao sebi, mlijeko od ove koze je naša jedina hrana. Dok je razmišljao, začu topot konja iz daljine. Požuri prema kozi da je sakrije iza drveća, gdje osta skriven posmatrajući bitku. Vidio je krstašku vojsku koja je tjerala nekoliko muslimanskih vojnika. Sačeka da se udalje, pa kući povede kozu da umiri majku. Na putu prema kući sretne muslimanskog vojnika koji je pružao pomoć ranjeniku. Vojnik zatraži od njega vode da napoji ranjenika. Dječak otrča u kuću po posudu i poče musti kozu dok posudu ne napuni mlijekom. Ponudi mlijeko dvojici vojnika. Ranjenik popi, a ostatak pruži svome drugu. Njih dvojica se zahvališe dječaku. Allah ti se smilovao, reče ranjenik isprekidanim glasom. Spasio si mi život. Njih dvojica odoše, a dječak uđe u kuću. Šta si to uradio, sine? Upita ga majka. Pomuzao si kozu, a mlijeko dao vojnicima, nama nije ostalo ništa. Strpi se, majko, dok ponovo ne bude mlijeka. Nisam mogao ranjenika ostaviti da umre od žeđi. Prođe nekoliko mjeseci. Muslimani poraziše krstaše i protjeraše ih iz svoje domovine. Dok se dječak igrao ispred kuće, dođeše dvojica ljudi goneći ispred sebe 30 ovaca. Ove ovce poklon su tebi od vojskovođe kojem si spasio život, reče jedan od njih. Ali za ono što sam uradio ne zaslužujem sve ovo, uzvrati dječak. Ne, uradio si i više, reče čovjek pokazujući na onog koji je došao sa njim. Spasio se život našem vođi i direktno učestvovao u pobjedi muslimanske vojske, a to nisi ni znao. Njih dvojica se rukovaše sa dječakom i odoše. Dječak i njegova majka su stajali i čudili se gledajući u stado ovaca. Hvala pripada samo Allahu, koji nam vraća ono što smo izgubili, reče majka. Činjenje dobrih dijela nije gubitak, majko moja, reče tada dječak. Maša Allah, kako je lijepa i poučna priča. Da te Allah Đelešanuhu nagradi što si mi ispričao, dragi moj babo. Amin, kćeri moja, amin. Ja sada moram da se vratim kući. Obećao sam mami da ću joj pomoći da napravi ručak. Esselamu alejkum. Alejkum salam, babo. Posalam, mam. Hoću ako Bog da. إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك